What's up, everyone? Expressing your opinion. Өзүңөрдүн пикириңерди айтуу. Express айтуу, чыгаруу. Opinion пикир. Your силердин. Expressing your opinion өзүңөрдүн пикириңерди айтуу. Негизи бирөө бир нерсе сураса, кандай гана суроо бербесин, ушуларды колдонуп өзүңөрдүн пикириңерди чыгарып баштасаңар болот. Okay? For example, I ask you questions like these, all right? We have talked about this topic. Biz bu temаны сүйлөшкөнбүз. Мисалы үчүн сизден ушундай суроо бирөө сурап атат. In your opinion, who is the most beautiful actress in the world? In your opinion, who is the most beautiful actress in the world? Сиздин пикириңизде дүйнөдөгү эң сулуу актриса ким? I think деп баштасаңыз болот. Менин оюмча, I think it is a girl from Jamila, for example. Менин оюмча бул Jamilаны ойногон кыз. I'm just making an example, okay? I don't think she's the best actress in the world. I actually don't know who is the best actress in the world. Бул менин оюм. Ошо Жамиля кыз болсо керек деп мындай мисал кылып эле айтып атам. Мен билбейм дүйнөдө эң жакшы актриса ким экенин. Бирок кандай гана жообуңар кандай гана болбосун, ушуларды колдонсоңор болот да. Ушул жооптордучу мисал үчүн who мына сүйлөм кандай болот ошондо кантип түзөбүз? Good program on TV. Да, демек телевидениеда эң жакшы программа кайсы? Ошону кантип сурайбыз? What is the best program on TV? What is the best program? Эң жакшы деп атабыз да. Жөн эле жакшы деген жокпуз, эң жакшы. What is the best program on TV? Good question. Good question. Most of the time, if you don't know the answer to the question, you just say, good question. Көп учурларда бир суроого жоопту билбесеңер, же ойлонсоңар керек болсо, бирок көп учурларда билбегендер эле ушинтип айтат. Good question депчи. Good question. Жакшы суроо экен. Же, мисалы үчүн, who is the worst singer in the world? Bad бул жаман, singer ырчы in the world дүйнөдө. Демек, дүйнөдөгү эң жаман ырчы ким? Who is the worst singer in the world? Well, let me think. Ойлоноюнчу. I think it is me. Ойлоноюнчу. Мен оюмча ал мен. Okay, например, да, мисал үчүн. Же, who is the best football player in the world? Who is the best football player in the world? Дүйнөдөгү эң жакшы футболист ким? Футбол оюнчусу ким? Wow, tough question. Ого, аябай кыйын суроо экен. Wow, tough question. I really like Ronaldo, for example, да? Wow, tough question. I really like Ronaldo. Кыйын суроо экен. Мага аябай Роналдо жагат. Эгер билбесеңер, I really don't know. Мен чынын айтсам билбейм. I really don't know. Же, who is the funniest actor on TV? Телевидениеде эң күлкүлүү актер ким? Funny бул күлкүлүү, funniest эң күлкүлүү. Well, that's easy. Бул оңой эле. Мисалы үчүн, сиз билсеңиз, ким эң күлкүлүү актер болсо, анан сиз үчүн бул оңой эле суроо болсо, анда well, that's easy деп эле баштайсыз да. Же I guess деген мен ушинтип ойлойм го, бул мындай го деген ойду берет да бир аз. Мисалы үчүн бул менче Jim Carrey го. I guess it is Jim Carrey. Okay, so this is how you express
your opinion. All right?